Alles af. Alles. Sure. Okay. How many rooms are there? Hey, I can't remember. 50 something. 30 rooms. 30 rooms that's going to be demolished. Ja, daar, die studio, dat is afstammen daar. There's about 3 or 5 rooms that side of the Sure. Okay. Die hele stuk gaan gaan. Ja. Ja. Okay. Wel, toch daar staan, hè, dan weet je kan er daar staan. Okay. Sorry. Wow. Sure. Okay. Yes. That's okay. Jy sien daar gebreek laasweek, né? Daai takshop daar afgehaal. En ons het op hierdie hoek het ons 'n takshop afgehaal. Nou is ons vandag hier. Nou as ons hier klaar is, dan gaan ons beweeg ons na daai ene toe. Dis in Ploemerstraat. 334, dis nommer 21 Ploemerstraat. En dan gaan ons weer soontoe na Vrystraat 328. Maar almal hierdie. Wat ek hier my hand op wys, almal hierdie, het almal onwettighede in. Jo. En al daai goed sal moet gebreek word in die tyd van nou af in die weke wat vorentoe lê. Ja. Ja. Hey.